Jotono sobani sibai tini seng TPF ningai kaisa koktu nibus kango ma phaimani khangke sini present situation tei kabang ma kok batang tongo tei buskang ni samung batang no tei sini kabang ma kok batang saklai jaknai tongmani bagai seng tini nirongni jotoni buskango press meet ma khaika ngkai tini seng press meet ni peila wono sini 21 tarik je soba kaisa o hawo nangai thangmani sanga bono soba hni hannai soba kaisa nangai thangmani abno jeng peila selengma sengsa lasima sengsa tei pelai kheno naslema sengsa gotna hni seng TPF ni bkhaktei saklaigo tani khangke 21 tariko je incident nangmani aro nukja kasrai srai khlaigai Miju Convention by Nagorik Suraksha Moncho ni bemungtei continuously borok 5 days movement khlaika protest movement khlaika Bruce settlement teigai te abno teigai borok highway ongkhamani pore sini innocent borok khoroksa fire servicemen no nowo kipil phoro attack khaimani obotirok belai khena o triprahani katal kothmaya abo 70 years ni kaisa joto ni buskango te waisa protipoli dongmani se abote waisa focus ngmani si abne bagaine o घटना no sing katal khlaigai sing buskango man haya 70 years ni focusing te waisa sing no reminder khlaifiu inka abne bagai o घटना no puila ang government no belai khena o samung no tei state government ni puila ang nuksa garo sing TPF ni phokote ki sing nugo state government omno fully tackle khanya tongmani aba fully ব্যর্থ nukha tamni bagai failure kha abno sing kisi sa sini on behalf TPF ni pokhote ke sing kisa share khainai te state government abno dृष्टि आकर्षण khai नागरिक सुरक्षा मंच by Miju Convention ornigo bururi settlement no tei oppose khlaidung tamni bagai oppose khai state government abno clear jawab roimaya the state government abno clear diborokno abno step na harimaya tamni bagai bururi settlement ni bangai je jaga wo central government state government te buru sinar je settle tongnai rok maharaja with maharaja bai tei borok ajaga wo joto abo ekotungja abno implement khain thangthani go te sabni oro objection rojaknai ni rights to state government je jaga goseka central government je jaga goseka je jaga sini buru orneo sornati hnei gedakma ma tongphani test bosono moi borok goseka teseng on behalf tiprahani joto tiprasani representative ngai seni tiprahani bukung bara joto gosegei seng bubagra no representative khlaigai seng boni bisinti khlaigai bono joto accept khlaika ingaro jaga te objection domanai sabni odhikar tong inge omati haike onodhikar chorcha khainai no state government kono step na haria ma kono action na haria abo peila failure state government ni number 1 number 2 a jaga wo Miju Convention by Nagorik Suraksha Moncho je abno प्रतिबाद खाइgai movement khlaimani a movement khlaithani go state government borok by strongly discussion nangmani kinto strongly borok ni discussion krei borok abno teibo sujugra wei tongkha je borok ni a movement no teibo sanga khainani inke o jaga sing nukjago state government totally failure holia state government ni tamoro yakto aro tameo yaktong tamni bagai obo haiklaigai sujuk rojakha soba khainani te soba khainani jotoni adhikar tung lockdown soba khainani adhikar krei abo ngai maya lockdown phana soba khainani adhikar tung kabangma political party ni leaders roksago lockdown soba khaimani saya abona ang TPF ni pokhote ke ek motia lockdown phana borok ni motamot prakash khainani baksadinota boni speech freedom jotoni tung khaimano phiaba tangai o speech to boni legal side de tong na legal factor de na illegal factor de abni tani justification khaijanglia te abno te gitamne action na jaglia or jaga totally state government ni failure sing nugu inga te kaisa sing sane musugo nagorik suraksha moncho bai Miju Convention no nagorik suraksha moncho ni bemungtei o triprahawo tini na katalia obo bharebar ne borok o triprahawo kaisa illegal act criminal speech
continuously borok khai tongmani sing nugui aboni against TPF already court of sing PSO bo diary khaijak nogri surakha monchoni leaders rono tei rajyapalo bo sing saklai rajyapalo bo memorandum submit khaijak abono action naganani as soon as possible aboni action nargdi necessary step nargdi hnai kintu government aprobi nilar tongu that means government borokno sujog roina tongu backing roina tongu ar clearly nugjag getabo koke haisi government borokno directly borokno sujog roya fane indirectly borokno sujog roi tong abo clear fai getini government indirectly borokno opportunity roi tong mani phole tini tamung khangkhangkai sini borokni langma kamakha tearo tong kesang sa kesang beba kamakha belaike tungpla laijak tongko song borokroni ohani besarokni ingkaro sing temanu Miju Convention bai Nagorik Suraksa Moncho borok sababu sing siniya o tiprahawa Miju Convention hai ke Nagorik Suraksa Moncho o tiprahawa boroni tamu bhumika tong tamu daitto tong tamu odhikar tong sing tini joratui abono saisi maniekho abni bangai je Miju Convention organization hai ke Nagorik Suraksa Moncho o tiprahawa boroni tamu duty and tamu responsibility tamu rights tong पहिला आवश्यक sing clear ngraya state government bai ke borok no orneo kok sanani sujog roi tongkha tini singsingnai TPF illegal intruders ni against soba khaitongnai 2014 30 June ni simi tini Supreme Court NRC case khaitongnai jingo koknu sanai tini Nagorik Suraksa Moncho ni bumungtei o Tripura hawo movement khaitongu buru resettlement ni against or clearly nugjag tini ohani besa sini buru refugee hanjaknai ro India ni hani India government ma goseka borok Tripura hani salsa tongmani state government ma goseka Tripura hani salsa tongmani state people jotono yasa khasin Tripura hani salsa tongmani oro borok kebeng nai seba tarmane borok state ni borok ya India ni borok ya borok masini bosong ni borok ya apni bagai borok kebengu aro ni clear phaiu je borok illegal intruders sangtewasa sapiga borok illegal intruders o Tripura hani apni bagai na Tripura hani decision India hani decision na boro objection rogu okay illegal intruders ni tongthai boro Kanchanpuro de na Tripura hawo de na India hawo illegal intruders ni tongthai custody wo detention kemo okay borok ni jaga angkha detention kemo si tini tumong ne NRC implement khangkhe as per NRC ni mutabek Jepro identified khaijangnai desi sababu bidesi sababu as per Indian Constitution Article 6 1948 19 July ni pore phainai bor illegal intruders apro Nagorik Suraksa Moncho ni khorok sasak a NRC wote tikino abonok sigoi de kiriwoi de osobano baseng sakha kamangma prashna phai te kaisa Miju Convention no ang singnani musu Miju Convention ni bumungto oro illegal intruders no bayaf khagoi phan rogoi oro Tripura hani Tripura sarokni sobawo ong kharito aro sang fully nugjag o hawo illegal intruders rok phaigai je sason suson khaito khimani obahaino sini Miju Convention ni pokho theke bo Tripura hana sason suson khainani phaikana amane bangani borok obni against hani busani against basago o hani buru resettlement thani go borone tam khotito sangkhana ka Kanchanpur taradi Kanchanpur area go runani objection boroni choba tabok proshno phai Kanchanpur sabni ha Miju Convention ni ha naki illegal intruders Nagorik Suraksa ni Moncho ni ha naki Miju Convention ni hang tong khangke Nagorik Suraksa ni Moncho ni hang tong khangke pro de bopro ni simi Kanchanpur ni ni ha angkha bo years ni simi sabonero ni ha bagra apne pro de poila abahila sima sungsara tabok nugjak phaimani abasini bagai balaike kotor evidence angkha borok hijagai tongmani nugjaya tongmani tini nugjaka abo kaisa chini sungsani bisnam kaisa evidence angkha tabok phairi theinani nukhungni ko theinani nukhung khorsa fire serviceman boni puito khlaika ang khorsa fire serviceman ang kaisa shanti peace tamnai shanti rakhok bahini eka abo hai borok kha kotor bai khlaigoi boni duty khaithani wo duty paigai nogo phaimani bike bai khlaigoi details jari putma mani kokna saitung kintu apro borok bono lama ka songui sang with evidence nukha video evidence so to ni thani gono sangsar ganang viral lungjak
अबनो कताल खलाई जों कक सवानी कगिया आरो भनो वक तक न फन जों हाकि बुया अब हाइ खलाइगै असक अमानविक इनह्यूमिनिटी बिंग बाय जे बनो आरो तगुई पाल पाल तगुई बुथारखा ते आरो निगो तिप्रासा जात न नासले गई कम्युनियल लैंग्वेज ठेपा गई जे बनो तक थारमानी अब दुनिया ने जतो निसले टेररिस्ट नंबर 1 नकलाइखा अब सुरु कम्युनियल या अब टेररिस्ट सी बर ओहानि बसादे बसाया आदु बरंनि ताबकसी परीक्षा फाइनाय बनि सकां बरक अम हाइके एक खाइतमनि क्रिमिनल एक खाइतमनि अब टेररिस्ट नि सामु आबनि बागै बरक ओ टेररिस्ट नि सामु खाइनाय नागरिक सुरक्षा मंच ओ त्रिपुराहाव इलीगल इंट्रूडर्स जे सुसन शासन खाइ फाइतमनि साम्राज्यवाद जे सामु खाइ फाइतमनि अब ताबो साम्राज्यवाद सिमी बाथाग्लिया टेररिस्ट थांखा इनके आबनि एक्शन स्टेट गवर्नमेंट सिमिया केंद्र सरकारनि दायित्व फाइसक फाइखा आबनि बागैनो आबनि एक्शनो त्रिपुराहानि बुसारो जतनो इंडिया गवर्नमेंट नो अबनि टेकअप खाइनानि ते स्टेट गवर्नमेंट जदिनो टेकल खाइमी आंखांखे स्टेट गवर्नमेंट पदता खाइथुं स्टेट गवर्नमेंट टेकल खाइमाखे काहाम के नाइथोके खाइतलांथुं खाइमी आंखांखे स्टेट गवर्नमेंट याकादि तानि बागै अमहाय साधारण सिनि बरक इनिसेंट पीपल नो अबहाय खलाइगै सुसन शासन टर्चार खलाइ दं गोबांमा इशु फुनुगै आबनि बागै अबनो जों फुल्ली अपोज होलिया कन्डेम होलिया सेलेंगु अबनो जों सेलेंमा संसांजाका अ सेलेंमा संसा अ हावो अधिकार गरै तारिं खाके अ हानि बसा टिप्रासानि सि अधिकार अरो बर तंनाय बर सानाय बाहायके जों तंनाय आबसिनि अधिकार अ अधिकार निरनि याक रनानि केबन अधिकार गरै आबनि बागै अनधिकार चर्चा ताखाइदि अनधिकार चर्चा खाइखे जेसे दौई थांनानि तंमानि आबते स्पीड ओंनाय आबनि बागै बार सागो आबनि बागैनो जों एनआरसी केस खाइदों और इलीगल इंट्रूडर्स रो साम्राज्यवादी जेरो सुसन शासन खाइतमनि टेररिस्ट एक्ट खाइतमनि क्रिमिनल एक्ट खाइतमनि आबनो दाक्ति अरनि नरनानि बागै गेताबक जों तिनि खनाखा मियानि सिमि जों कम्युनिकेशन खलाइका थैनायनि नुखुंबाय किन्तु ताक जरातै एफआईआर खलाइजागियाखौ आबनि बागै जों तिनि दर खलाइयै टीपीएफ नि पक्ष थेके जत बरंनि नक नुखुंगो थांखा जत एफआईआर जत रेडी खाइगै ताबक जों पीएसओ थाङै सिनि ग्रुप कैसा तक टीम कैसा थांजाक बनि नक नुखुंनि वाइफ बताबो एफआईआर खलाइ दंगयो बनि बिहिक ओंगै आबनि जस्टिस नि बागै ते जों सानाय टीपीएफ नि पक्ष थेके बनि अ थैमानि सय जस्टिस माया झरातै सिनि सभा कतर ओंखारनाय तेबो जों सागो टीपीएफ नि पक्ष थेके अबनो जों होम मिनिस्टार ते सेंट्रल होम मिनिस्टार नो स्टेट होम मिनिस्टार सेंट्रल होम मिनिस्टार नो काइनैनो जों चिठी सैनाय मेमोरेंडम सबमिट खाइनाय अबनि फुल्ली आबनि टेकअप खाइनानि ते आबनि स्राय खलाइगै आबनो बुरु रिसेटलमेंट नो काहाम खलाइ नाइथो खलाइगै दाक्ति रजाकनानि और नियो बुरु रिसेटलमेंट नो बा स्टप खाइनानि अथवा डिले खाइनानि बाङै और नियो पद्रे पद राजनैतिक जे ताबक जे सोलै दंमानि आबहाय और निगो केबो सुजुग मानानि अधिकार करि ते केबो सुजुग रजाकथों अबहाय होम डिपार्टमेंट अबहाय खलाइगै प्रॉब्लम क्रिएट खाइतंनानि बा प्रॉब्लम न सपोर्ट खाइतंनानि प्रॉब्लम न टॉलरेट खाइतंनानि उचित दिया आबनि बागै आबनो बसं क्राक खलाइगै होम मिनिस्टर ते स्टेट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर नो जों चिठी सैनै मेमोरेंडम सबमिट खाइनाय नकते बसं अबहाय आसक लासिमा संसा सामु सिनि अहाव हानि बसाततै याक रजागै फैमानि कन्टिन्युअसलि अबनि जस्टिस मानानि तो लामा करै जस्टिस जों सालायो मोमबाति सकलायो मुभमेंट खालायो 70 इयर्स of मंगसा अबनि रिजल्ट एक्शन करै अबनि बागै अबनि एक्शन अबनि रिजल्ट टीपीएफ बसकांनि सालना हारै दंगो टीपीएफ बुकु बायसगां साया सामं बायसि खलायो फियाबा सिनि एक्शन नो बसकांनि सालसानि उलो नो नुबनाय 25 तारिख नि सिमी सिनि सभा सिंनाय 25 तारिख तिनि 23 खाना 24 सनि 25 जों तिनि जतनो साख्लायो 25 तारिख 12 घंटा ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साख्लायो 25 तारिख ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साख्लायो तामनिं खांखांखै थैमानि जे विश्वजित देबबर्मा जे बुथारजाकमानि आबनि जे बरक बनो बुथारखा आरो जों नुखा गोबां मा बरक बनो
लाथा बाय तक माने भिडियो आ जागागो जे बुथारनाय रक जतनो दाक्ति 24 घन्टानि बिसिंगो एरेस्ट खाइजाकथों बरकनो फांसी अर्डर से माखायनाय तामनि खांखे अबति हाय द्वितीय बार तेई अतिप्रा हावो तागोते टों अमनि बागै जों बरकनो शास्ति रजाकमानि नुगिया सांसरातै सिनि सभा कन्टिन्यू दंनाय फर्स्ट स्टेप 12 आवर्स स्ट्राइक ऑल त्रिपुरा जों सारा त्रिपुरानि गोबांमा जागावो पिकेटिंग सिस्टेम खाइजाकनाय आ पिकेटिं सिस्टेमनो जों खोना साख्लायनाय काइबसक सेन्टाराव पिकेटिं दंजाकनाय नंबर 1 नंबर 2 सिनि सभा अब फर्स्ट सभासी सेकेंड स्टेप जों बनिपरि तामनो हारनाय जों आफ्रो साख्लायफिनाय अब हायख्लायगै जों सिनि डिमान्ड जे एनआरसी नो दाक्ति इमप्लिमेंट खायनायनि बागै सीए नो फुल वाइप आउट खायनायनि बागै जों जे डिमान्ड कन्टिन्यूअसलि ताबक सलायदोंमोन आ डिमान्ड बुलगेवा दंनाय ते विश्वजितनि जे जस्टिस आबो 24 घन्टानि बिसिंग बरक तमुंनो रमै बेबाग बरकनो शास्ति रजे सकजरातै सिनि सभा कन्टिन्यूअसलि थांनाय ते कैसाको मिजो कन्वेंशन बाय नागरिक सुरक्षा मंच ओ 2 ऑर्गेनाइजेशन नो ते 2 ऑर्गेनाइजेशन नि लीडर्स रंनो दाक्ति ग्रेप्तार माखायनाय अबहाय ख्लायगै बरकर टेररिस्ट सामतां तंमानि बागै बरकनो टेररिस्ट घोषणा माखायनाय ताबक जे प्रेजेंट मिजो कन्वेंशन नि लीडर्स ते नागरिक सुरक्षा नि लीडर्स रंनो बरकनो टेररिस्ट घोषणा माखायनाय ते ऑर्गेनाइजेशन नो बैन माखायनाय हायकै अतिप्रा हावो तेबो टेररिस्ट क्रिमिनल एक्ट सोलिनाय तमुं गवर्नमेंट अबन स्टेप न हाय आंखांखै सालसा आम जनता अबनि जवाब रनाय अबहाय क्राक खलायै जत पब्लिक नि बखावो रेडी इंजाक ताबो अबनि बागै जोंतिनि थै थांनाय नुखुंनि बरक रगनो जों खाखामाया फारिया सबानि सेलुट याफार हरो अबहाय दफा सातक जागमानि तिनि सैटेलाइट नि तलाव तंगुई इंटरनेट नि जुगो तंगुई तिनि जों प्रमाण रमाखा 70 years विश्वजित हाय हजार थाउजेंड सिक्ला बोरै सराय अक्रा बुथार जाखैमानि ताबक आबो तेबो बसकांगो फोकासलि फायखा बनि बागै बथैमानिनो जों खासाव बथैमानिनो जों खाखामो फियाबा खासामानि बाय खाखामानि बाय सिनि डिउटी पाया डिउटी अबहाय सामंखाय तंनाय क्रिमिनल लकनो बरनि याफां यारंनो सकमर सक पाइनानि बाङै सिनि तामु सामं बतां नाथाय आबनो संता बसकांगो नाहारनानि थाङै दङ आबने बागै फर्स्ट स्टेप संतिनि नक नुखुंनो लीगल फाइट दिगि लीगल जस्टिस दिगि तिनि टीपीएफ जो तो थाङै बनो नुखुंनि तिनि जरातै नुखुंनि कोनो एफआईआर करि नुखुंनि बरकनो एफआईआर खाइरगि रां बाय साख्रि बाय बरकनि लांमानो तुलना केबता खाइदि रां रगै साख्रि रगै तंकसां तंदि हनै केबो अमहाय कक सामानि अजरागो सिरि बखानो केबो खाकसांमा रैमैया आबनि बागै तिप्रा हावा 70 years बुथार जाखा साख्रि रजाखा बुथार जाखा रां रजाखा अबहाय के सिनि लाइफ कैसे मानैनि मूल्य के फुनुक जाक फैमानि अब सिनि आत्मसम्मान हानि इन फैमानि आबनि बागै तिप्रासा दफा तिनि सिसाखा ओ आत्मसम्मान हानि नो जों गसिया सिनि लाइफ नो सिनि लांमानो साख्रि रां बाय केबो कंपेयर खाइमाया साख्रि रां बाय सिनि खानो मेथे बिमाया आबनि बागै लांमा कैसे सोमानि आ लांमा सोमानि जे मासुल ते आबनि जस्टिस आवश्यक जरातै जों मायासाक अतिप्राहा कन्टिन्यूअसलि सभाव ओंखारनाय ते कैसे कक्सानानि मुसुगु जों खोनामानि मोहन सिंह जमातिया हनै खरकसा फायर सर्विस सब ऑफिसर दामसरानी फायर सर्विस नि मोहन सिंह जमातिया बो डायरी खलाइखा केस डायरी खलाइखा विश्वजित देवबर्मानि इंगै आ बो केस डायरी खलाइमानि बाय ताबक जरातै खरकसासी रमजाखो सभा रमजाखा दीपंकर देवनाथ ताबो कास्टोदिगो ताबक प्रश्न के हाय बेलाय के हामबाय मारगो सिनि मोहन सिंह जमातिया सब ऑफिसर फायर सर्विस दामसरानी बो दरो केस रजिस्टर खलाइखा ते आ रजिस्टर नि मुताबिक ताबो खरकसा अरेस्ट खाइजाखा दीपंकर देवनाथ ताबो प्रश्न के हायसी आसक बरक गोबांमाओ बुजाकमानि दीपंकर देवनाथ खरकसा कास्टोदिगो सौइ फुनुकमा बाय सबानो मथागै माया जस्टिस इंया आपने बागै जे बरक करनिगो जतो लाथा तै इतिसाखा ते जे बरक रकनो ऑर्डर खलाइका मिजु कन्वेंशन बाय
so nagorik suraksa moncho ni je leaders rok borokno jotono aini bisingo legal action naja esojra tui sini soba solinai obongkha sini 21 ni incident ni matter tabok tini te kaisa almost phaigra te kaisa line thangsine obo kaisa sungmung tongo TPF ni bakhakte khorok busuk ni bumung hai keba kebo mention khaita affair khlaijari tong TPF kuno borok ni bumung tei mention FIR khlainani abo kuno usitia tamni khangke TPF aro nugui tonguya je saboro buthari tongui sing video nugu kintu kebono sing sinia aboni daito police department borok ni duty borok khlainai borok sa identified ma khaine TPF ro identified khaine ni kokya aboni duty police department organization je order khlaigai movement khaitong protestatory borok no identified khai borok ma kari nai ami TPF kuno bumung mention khlaijagya mention khlaijak je joint committee ni organizer ni two committee suraksa moncho bai mizu convention borok ni two organization ni bumung mention khaijak tei joto borok ni je illegal je work criminal work aboni action na jangnani babi ya madam ta sumungte pado to tini sengte kaisa press meet khlai yani nangmani kemati hai TPF na tegi sarati pra borok rok tabok jotonu belai khena mokol kaisam laija tei belai khena naising laija TPF ni president tam kok sanai tam ning khangke tini o situation bai kathaya haipana borok ni bukhawo already koga saija tei kok sungja tamahi kok sung khangke tamahi koga sai tong khangke TPF rok buskarni election vote boycott khaini ro vote basana thang tongkha obo haiklagi kabangma borok rok kok sungkha kok salaikha kabangma borok rok abona tei confusing laikha tina abona clearly sana musubu TPF soba khaigu TPF asaigu ha sini ki sason chini mangnai our land our rights abni bagaina NRC busang case khlaigu CA no bo oppose khlai case khlaigu Passport Amendment Act 2015 no busang tawo Supreme Court case khaito Supreme Court ni case kabangma boro kabangma rajnaitik party Supreme Court case ni bare me kuno saimanya ya phangbu sok sia oine TPF ni Supreme Court ni case no tegi kok sanai baksa saito yangke borok dofani neta hunai bumung na oi kabangma borok committee haiklagi TPF patal kinani Supreme Court NRC case no tegi ya phangni simi kabangma sang kok khnai phege abasang tini phana social media okha social media phirok nai phike kabangma sang evidence man proof man पहिला साजक रखा पाताल किना NRC केस खेमनी abo register इंया तामनिके पाताल किना नि पार्टी register या number 1 तेवाइसे सापिका पाताल किना नि केस abo bo Supreme Court केस रोया abo ताताल सी बरो खाइने रंग कलेक्शन खाइने बांगैसे abo हाइके साउ तेवाइसे सापिका पाताल किना नि केस abo acceptable या accept खलाइजागिया तेवाइसे सापिका तब business list रगो काया abo हाइक्लाइ Tipra hani borok rok tak bu confusion tongko abono sungtini kisa clear khainani musubu NRC no tigi TPF ni bari me je kok sai tongnai ro borok patal kina bai waisa sogui kok sanani sahos unkhei phai kisa sungna phaidi niro social media onkhaya sakang social media o kok se ko sakang public meeting o kok se ko sakang nirokni personality no lockdown ta phunukdi borona request khaina musubu common people samani kaisa ko kintu jara borok ni leader ni bo mungnagi sanai ro borok ni bangang request khlaigu patal kinani activities no tei je kuno leaders jodi kok sanani sakang waisa clear ngai nadi haike sak na mukhango tuismu silma klayu tanin khake patal kina je samung tango bo bebak na srai sawi siwi tang mukumui tangya abne bagai nirok ni kok ni jawab rona ni bangu mokol phiogui sungsani buskango jawab raragu a jawab manke nirok lasinai eba nirok ni mokhango tuismu siljaknai angani dofano mokhang tuismu silnani thangya abo first warning te last warning ang tewaisa safigu patal kinani activities no tegi je leaders ro je kuno organization ni leaders ro complain khainani sakang ba any negative comment khainani sakang kisa kaham ke sungaina di boni pore dofani baskang kok sadi inkesi dofabu kha khom khomngai nini sakawo
ते दफानि सभा बहायनो स्मुथ के थांमानि जागाव केबें जागिया अंनाय आबनि बागै बार साग मानखे सभाव बाक्साया प्रिसेटी मान्या के आसगै तंगदि टीपीएफ नि सभानि बसकां केबेंगै ताफायदि दिनैबो तेवैसा रिक्वेस्ट खाय गाबोननो आं क्लियर खायनानि मुसुंमानि केबति हाय 18 तारिख मार्च सुप्रीम कोर्ट नि हियरिंग डेट तंगमानि एनआरसी नि दिनै तेवैसा एनआरसी नि ककनो मैतो खलायरुनाय राज्य सरकारनो 3 टाइम्स एनआरसी नि काउंटर फाइल खायनानि बाङै सुप्रीम कोर्ट बै रोजाखा फिया टीपीएफ नि 3 टाइम्स केसो राज्य सरकार काउंटर फाइल खायलिया इंडिया गवर्नमेंट 3 टाइम्स टाइम रोजाकमानि बिसिङो इलेक्शन डिपार्टमेंट बाय सेंसस डिपार्टमेंट बरक जवाब काउंटर फाइल लेखा आबनि उलो 18 तारिखो ताबक लास्ट बरक काइसार डिसीजन रनानि थांगै 18 तारिख मार्च काइसा डेट दंमोन फियाबा कोरोना भाइरस लॉकडाउन नि मुंतै जों 12-13 तारिख नि सिमिनो दिल्लीगो बेलायके रेस्ट्रिक्शन चलेमानि बागै अमति है मेजर केस नो पेंडिंग ngै थांखा सुप्रीम कोर्ट गेताबो मेजर केस पेंडिंग जा चिनी सुप्रीम कोर्ट नि केसो एनआरसी नि इके ताबो लॉकडाउन बफ्रो क्लॉकनाय बफ्रोबो एनआरसी नि हियरिंग नाय आबो ताबो लुकुरंग संमोन इनका आरोनो टीपीएफ नि स्टेटमेंट के मते है लुकुरंग नो क्लियर खायनानि मुसुगो तानि खांके पाताल किनानि टीपीएफ निङै पाताल किना जे हियरिंग सॉरी केस फाइल खायमानि ओ केसो गोबांमा तिप्राहानि हातै दफाना हामजागै सय बरकनि रां पैसा बरकनि कलमतै बरकनि फान जतन आरो सुबाजा गोबां कुक बरक हातै दफाना बरक हामजागनायरो केसो बरकनि फाइनेंशियली सुबासु दंगु सुदो फाइनेंशियली सुबासुया केबा सुरिनायरो बरकनि खाबाय खुबाय मक्तै क्लाय सुरिनाय दंगु केबा फिजिकली सागबाय थांबासागै सुबानाय दंगु तिनि बरकनो बाहायनो पाइपलाया हामबाय मारगु जे टीपीएफ नि सभागो तिनि जरातै जि जानि सुकमानि बिसिंति केबा मोराली केबा स्पिरिचुअली केबा फाइनेंशियली केबा फिजिकली सुबागै तंनायरो बरकनो आं पाइपलाया सभानि सेल्यूट मायाफार तानि खांके निरकनि सुबा सुबायनो तिनि टीपीएफ टिप्राहाओया संसारनि बसकांगो इंटरनेशनल जरातै बासागै टिप्राहा सिनिहानो इलीगल इंट्रूडर 70 years रूल खायतंगो आबोनि मुक्ति संनायगो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कम्युनिटी संनो सुबादि हनै सं कक्राक साइमानो बसकांगो बासागै आबनि बागै अबो हाइके निरक संनो फानरोय तंमानि आनो फानरोय तंमानि बागै सबानि सेल्यूट माया फार इंगा ताबो कोकायसि एनआरसी नि केस ताबक लॉकडाउन क्लॉकै एनआरसी नि केस सुप्रीम कोर्ट क्लॉकांकै एनआरसी नि केस हियरिंग फाइनाय आरो नो डाउट केबो आरो कासोइनारक माया ओंखांकै लॉकडाउन बफ्रो क्लॉकनाय आबो कैसे सिनथानिगो क्वेश्चन आबनो सोंथिनिबो साइमाया लॉकडाउन गवर्नमेंट आबनो एक्सटेंड खालायै दङ तानि खांकै पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर खायजाकनि बागै आबो जों किसिसामबो मानायखा फिया आरो ककथैसे साजानाय दङ लॉकडाउन नि बिमुंतै पेंडेमिक नि बिमुंतै केबिनि पॉलिटिकल राइट्स नो हस्तक्षेप खायनारक माया पेंडिंग खाय दंमाया ते वायलेशन खायमाया आबनि बागै जों बिलीव खायो जों पुइतो खायो सिनि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डाक्टी न अबनो जस्टिस रनानि बागै तियार अंनाय फियाबा जेहेतु सिनि लॉकडाउन ताबक बकिसा रेस्ट्रिक्शन तंमानि बागै जों हियरिंग अबनो वीडियो कॉन्फ्रेंस बै खायमिया तानि हमला मो हियरिंग बेलायके केस कतर अंगे सिकन बकन केस संखांखा वीडियो कॉन्फ्रेंस बै अंगै मानो फिया अबो हियरिंग न हांखांके जों पार्टी मा थांनाय गवर्नमेंट पार्टी बो मा फायनाय आबनि बागै जों ओ हियरिंग ताबक पेंडिंग दं हाइफानो जों आपिल खायै दङ डाक्टी ओ हियरिंग खायजागलांथों जेफ्रो जों एनआरसी हियरिंग नाय आप्रो ओहानि इलीगल इंट्रूडर्स बाय ओहानि ओरिजिन एबोरिजिन पीपल ऑफ त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल बरकनि आइडेंटिफाइड नाय आबनि बागै जेसक सालजरातक और इलीगल इंट्रूडर्स ना आइडेंटिफाइड खायगै डिटेक्ट डिलीट डिटेन एंड डिपोर्ट खायजे सकजरातै विश्वजितनि कपाल हाय खाना साबनि कपालो सोनि साबनि कपालो नग सक फैनाय आबनि बागै जत खरांथि सादि ओ सिनि शासन मा अंनाय डाक्टी एनआरसी इम्प्लीमेंट मा खायनाय सीएए नो तिप्रा हाव इम्प्लीमेंट खायमाया अब तो केस ऑलरेडी हैंगिंग केस सुप्रीम कोर्ट ताबो कसाजा अब तो ते कि पुलिस शकै माया हनै जों पुइतो खलायगो तामनि खांके इंडिया गवर्नमेंट टिप्राहानि बसारक जों जतो पाल गोसियां खांके हानि बसार खरं बाक्सा खलायगै जों बनो गोसियां खांके एडिसी इलाकाव इम्प्लीमेंट खायनै हुमानि एडिसी इलाकाव फन बरो इम्प्लीमेंट कखनो खाय मानगला आबनि बागै
तिप्रा हाव dakti NRC implement engnani nangel जों गोबां मा political decision 70 years sini ama song sini baba song sini susu song political decision failure engkha political decision wrong engkha aboni masul sengtini manai matong horo salo ongkhara ge beri besa bihik besa tei o hawo 70 years ni je जों deprive खाइजाक तंगमनि सुसन शासन खाइजाक तंगमनि बुथार जागै तंगमनि तकथार जागै तंगमनि ओ याकनि यकनि खांखांखै ओ हासिनि हा सिनि हांखे सिनि शासन मंगनै through NRC बिदिसिना आइडेंटिफाइड खाइगै political rights cut off मा खाइनै आमने बागै बसकांनि सालो जों politically challenge खाइनानि politically challenging of जों याप्रि कराक नहारनाय गोबां मा बरकनि सोंमोन TPF पाताल किने जों बुट बयकट खाइमानि ताबले बुट बासाना नायखा TPF पाताल किने जों बुट बयकट खाइमानि political power सेक्लाइमानि बागै दिनै सुप्रीम कोर्ट नि चीफ जस्टिस नि थानिगो जों दाक्ति अरो NRC इमप्लिमेंट खाइथुं होनै जों आबनि बागैनो जों आपिल खाइथुं मुभमेंट खाइथुं कन्टिन्युअसली आबनि बागै TPF सोसियो पॉलिटिकल अर्गेनाइजेशन सोशली बो जों चैलेंज खाइनै पॉलिटिकली बो जों चैलेंज खाइनै दिनै आबनो सिनि हानि जतो तिप्रासा दफानो सिनि हानि हाति दफानो हामजागनाय रनो जों क्लियरली मेसेज रगु TPF socially and politically challenge खाइनै दैबो कराखे बसकांनि सालो हामबाय जतनो कायसा मैडम थांनाय सालो तिप्रा मथा INPT ता TPF नि बिसिंगो आबा के साइनिं लाइके थानसानि बागै बसकांनि थिनांनि जबा थानसानि जबा बसक जरतै कुबुइ लांमाव दं बबाहाय कन्डिशन त बेलाके हमका निरंनि सोंमानि निरंनि क्वेश्चन नि बागै हामबाय निरंग जतनो साइमान का तिप्रा मथा TPF ते INPT ideologically uniting alliance बुट बेंग नि बांगै alliance इंगमानि याखो बुट politics नि बांगै alliance इंगमानि याखो आरो ideologically si alliance ओंखाय ताबक जों NRC नि movement खाइनानि बागै जों INPT नि रिहिखे सिना ideologically alliance इंगनि कक बरक बुसंबाय बा सपोर्ट खाइनाय बरक बरकनि सबागो जों नरि हरखां खांखै जों आरो सबागो जों सामिल दकनाय आबानो यूनाइटेडली जों जबा खाइनानि बांगैसे ideologically NRC CA नि सेम इशू आबनि बागै जे TPF and TIPRA and INPT जे alliance संगमानि आबसिनि इशू ते ideology न नहारै बसकांनि थिनांनि चंबारनि दिसिनि चंबारनि सबाव के आ थानसा तंनायले बाबो जोरा न कक्सनाय TPF तो politically socially challenge खाइनाय जदि TPF बाय केबो politically socially एकी साथ challenge खाइनाय इंखांखाय जों TPF नि discipline TPF नि rule and regulation आबो बाय जदि केबो adjustment उमा खांखे जोरा नायगी जोंगा प्रकक्सना अब simple तमहसनाय action simple rule and regulation बा law and order 144 निस्लाय तेबो कोतर गोबांमा आइन दारा दं as per Indian constitution जे जागावो illegal intruders रो केबनि हावा थांगै हा दखल खाइमाया हा शासन खाइमाया हा बाग्रा सागैमाया political rights नागैमाया खरकसा illegal intruders बुटार अधिकार माया खरकसा illegal intruders chief minister ngैमाया खरकसा illegal intruders street नि political entertainment व political rights नागैमाया आ जागावोसी Indian constitution आ सक गोबां मादारावो not only 144 अब हाय दारा कोतरमा तंगमानि बिसिंगोसि टिप्रा हावो illegal intruders रास खाइ तंगमानखे 144 न सबायनानि तंबा आमबा simple matter सबायनानि आबो तागै सबायांनाय बेबर 144 न सब माने नायबा कारण 144 जारि रनायले साबबा दिनो टिप्रा हाव 144 या आर्टिकल 1 2 3 4 जो तो सि वायलेशन तंखागनि 144 वायलेशन गन तम तंगते बाकी अनमं टिप्रा सरक सिसनानि जोरा 144 अंखामाया अम तिनि कतालनि कोग्या ओ टिप्रा हाव बॉर्डर क्रॉस खाइगे टिप्रा हाव टिप्रा सानि तखिरानि नगो गुबुन तकमा कसम फाइगे बाग्रा सामाया अब तेबो आर्टिकल कोटर आरो सि साइतों फाइखनि 144 न सबायनान तम तंबा अबनो कुनो अस्वाभाविक व्यापारिया बरुं थानिगो स्वाभाविक व्यापार एंगनायनि बरो कारण illegal intruders बरो कुनो लीगल एक्शन लीगल न मानेया किंतु लीगल जस्टिस नि बांगै
legal demand ni bangai 144 pano public demand khainani अधिकार दं आंगाबनो अपुस खाया किंतु आ borok rokre adu ki legal citizen dengkhaba boroni demand ki legal demand dengkhaba lockdown na आंदोलन खाइमाया आवके बुतवानी को तिनी lockdown सारा विश्व चलै दं कोरोना भाइरस lockdown चलै दं अमेरिका वो बुट चलै दं बिहार बुट चलै दं आरो न 144 रवानी नस नंया किंतु 144 रमाबाय तनि समस्या समाधानया 144 रगै बरकनो नों ताम हसनाय तेबो दुर्बल फुनुवा सिखलायखा आइनो दुर्बल फुनुखा एके स्टेट गवर्नमेंट 144 नो अपमान खाइतंगो 144 लागो खाइखांगो 144 ने एक्शन न तंगमानि तामनाय मैया नका 144 नो वायलेशन खाइतंगमा क्लाइगोबा बरनो वायलेशन खाइनानि अपॉर्चुनिटी रोइतंगो अब सेलेंगमा सिंसा 144 जारि रगो 144 ने एक्शन नामाया जेबरक लीगल सिटीजन 144 ओफानो बनि वायलेशन खाइजे तो के राइट्स आपरो बनि बॉयस्ट्रेस खाइने अधिकार दं किंतु आबो बनि क्राइटेरिया तंगानि नंगो आरो ताम क्राइटेरिया खाबा 5 days illegal intruders जे सामु खाइतंगो मानि आबनि फुल illegal action illegal अब क्रिमिनल एक्ट सिक्लाइम